Bang, next jersey bro. Hey, thank you so much. Jersey tahun ni tahun World Cup France waktu World Cup tahun ni World Cup tahun ni betul. Kenapa pilih Mbappe? Kenapa pilih Mbappe? Sebab actually saya ada dua jersey yang sama, cuma berbeza size. Berbeza size? Berbeza size. Maksudnya kenapa? So mula saya dah beli yang saya kecil sikit benda ni. Lepas tu saya ni sebab dah order. So fikir tak apa, ambil lah dua-dua kan. Maksudnya barang order lain, barang sampai lain? Betul. Lebih kurang macam tu lah. Okay, what happened yang jersey yang tak muat tu? Yang tak muat tu saya ambil juga. Okay. Dia bukan tak muat, dia fit sikit lah bila pakai. Okay, saya macam distract sikit. Saya tanya soalan kenapa pilih Mbappe tadi. Kenapa pilih Mbappe? Mbappe sebab he's one of the France punya top striker lah. Okay. Sebab dia menang World Cup dah kan? World Cup, dia dah menang World Cup, dan dia adalah Real Madrid player. Dan juga dia ex-PSG lah. Ex-PSG, you mention ex-PSG, so you fans PSG? Saya fans PSG. So bukan fans Real Madrid semua tak Kalau untuk Liga Spanish, saya go for Real Madrid lah. Okay. So sebab dia mixed feeling, sebab Mbappe from PSG pindah Madrid, tapi terlepas 2 Champions League. Betul. Dia mixed feeling lah, quite sad lah untuk dia sebenarnya. So what do you think about it? Kenapa? Apa perasaan? Perasaan tu kita kena sabar lah kot untuk Champions League. Okay, untuk World Cup sekarang ni, since you pakai baju France, you are punya fans punya fans lah. Ya, saya France punya fans. So you punya prediction untuk this World Cup, siapa champion? Of course kita nak France menang. Saya prefer juara baru lah. Betul. Okay, thank you bro. Thank you so much bro. Alright. Have a nice day.